Luyasimosha ama-makeup sengisho ke labo bende phela abafakwe ebusweni ukuthi singazeki ingampela ngampela ukuthi singobani umbala yethu ukuthi ngampela singazigqokanga lezi zinto ezifakwayo phela ebusweni ezigcotshiswayo ukuthi kahle kahle singobani. Ngiyanibingelela webahlali ngisaphinda futhi ngiyambuyela nezinye futhi lana izindaba ezingishaqisayo ukuthi hawu kanti sihlale sizipendile sizifaka udaka olungaka ebusweni mase luphumile kuba nzima kanje kodwa ke angayikholwa mina le ndaba. Lana ngithola uZINHLE bamufake nomnakwabo uex mnakwabo ubonanga bayamfanisa ke uZINHLE ukuthi ngaphandle kwe-makeup unjani. So bavele bayenza isimanga le ndaba bazomnqamanisa nomnakwabo lo phela okwakumnakwabo ubonangi. Kodwa manje into engixakayo ke bahlali uyambona ukuthi still ubonangi usane makeup. Lo omunye akayifakanga i-makeup sibona ubuyena i-natural and yena akafakile nanale nwele zakhona phela efakwayo. Unnatural akafakile weave uze ushaye i-chiscope ekhanda. Lo omunye yena ufakile iweave ufakile nalodaka olifaka ebusweni phela lo lokuzenza ukuthi ubukeke uheha umuhlu nje ya kuphamba nobhuti uyifakile yena. Lo omunye bamselile bamfake isithombe yena la ngafakanga dololo. Mina ke lokho ngikubone engathi akusilona iqiniso ngoba yini manje lo omunye yambona ukhala ngaphansi ngoba yena akafakanga lutho kodwa ke kuhle ngoba phela unnatural. She's a black woman vele uyikhala yakhe inatural yakhe uyabukeka umuntu omnyama umuntu ubrown uyabonakala. Lo omunye vele usayile yakhala ayi-adopter esingazi ukuthi ikhala bani. So mina ngimbone emuhleke ngingazi phela mhlambe lami ngoba ngithanda umbala wakhe noma phela ke ngendlela esesimjwayele ngakhona ebukeka eheha emuhle ngoba phela naye uyafaka lezi zinto ezifakwayo phela esikhumbeni manje. Ngokuthi phela umuntu asuse wonke loluthuthuva lolu uyena ubonangi ngokuthi uke wahamba ensukwini wayako advertiser iNivea phela kanti efakile lolu daka lakhona. Abaningi ke vele bacomplainile ke ngalolu daka ukuthi lo daka lifaka ebusweni ekubeni ebe advertiser iNivea kanjani. Abanye baze bancamela ukuthi ngakungcono ukuthi iNivea babeNivea bathathe befanele ngabe bathathe unkosazana daughter loku ocula ukuthi ngabe bafake yena kube uye o-advertiser kube nguye o-advertiser le Nivea yabo ngoba yena uhlale e-natural basazi isikhumba sakhe. Manje bavuye bayothatha uqweqwe lolu lwe-makeup ukuthi akube yilo oluzo-advertiser lento. Badideka ke abalandeli ukuthi kanjani kwaphela iNivea eyokugcobisa emzimbeni or nakhona ebusweni ukuthi isikhumba sakho sibe right, hayi i-makeup ugcobisa iNivea phezukwayo. Hayi ke bahlali niyazi ukuthi indaba zipheli ngizophinda futhi nginibuyele nginibone nezinye mangithola ukuthi kahle kahle kwenzakalani eMzansi Sakhile. Ngiyanithanda ule njengelithupha ziyegwayini.